Mponeneto mathithio ni Purity Richard na ningeto Maureen Kinya na nteto chetu chirambiriria thaiji. Sako ya mira ya mwenge gukurukira erekeria bao ni bethirite bakiuga ati ni bagukurukira mathina kavomba kumania na aremi kwithirwa bati kuria mukobo ndene ya sako iji aria nandi bethirite bakiuga mukobo jojo ni juthirite jo wikinya milioni 250 na kwa unkuruki ni bethirite bakirita mukana na kuga ati bo bakajukiria aremi baba matagaria jake watho kwithirwa batirea mukobo jojo. Gatwambirirwe nteto chetu ni Dennis Mugendi. Ikuithiritwe kuri na mateta kiri arimi na biashara mantu jegie mbea cia mira ira baero ni thirikari bamwe bakira umusa kwa mwenge kugania nenkirwe mbesa milioni 122 igwatuika mbesa ustio bakinyira tiga umubango jwari sibagune gukurukira kuyukia mikobo ya kubonjorithia Tuku ya narua na kune tukinyete aja mushino maua obisi ne asako ya mwenge aria atongire bayo bombi tukwanira na dikibanteto kubathira nimbio yongwa ithiri twigita na mbere batongire twine mukarigiti stanley karuti bariuga kiri mbesi ucionthe bamukire kumakire thirikari milioni 122 wamona muthithu jo sako iji ni baejanire iri marandu kiri arimi 1,500 indi baragata ya rara na arimi bebongwa kuregi kurea mantu yatumire kinya kya mabangi baragia cioko bithwa na kugo kimenyekanaga ni sako rina kya ngiri inyanya tuko nenkera amemba watu anenkere mbecha 2019 papa inge bo batombere kure loan cio ne onto ba covid 2019 na doko ya miraya choka ya ingwa na Somalia kura mire mingi yeta na kuntu kura kungi ne onto bo antobeto batombere kure loan ora chiagiririte babu bwengo bora abo kuona ofisi yetu ete ingia maua ere wo lakini nionto sako nio ebudi kuendezwa kwetethwa uraba business kana biashara inge ekethra branch ete economically viable kana ete kuona mbecha no mwanka to evaluate na mbundi eka recommend ingwe ni turu branch imwe chinge to nonto anti barere gwitumira Antonia mbecha ira twayukirie twaonere ni 122 million currently twaye ne 250 million twaina 250 million yatea mbecha ira nontu kwina ira twombete ku mobilize kana ira memba bara tware nabo kinya mbere ya twewa mbecha ira twewe ni thirikari through Ministry of Cooperative kana agriculture kwina mbecha ira memba beto bombeto safe mantu jegie biashara ya miraba riuga mwankanandi ni ribite muno nyume ya thoko ya Somalia kurugurwa na ikyo bakwira arimi ni bare marandu mbere abajukirwa itagarira ya watho na kairi umbi gukobithia bare abatakinyirwa yora mumero wa na mero ituichebo muthea yo erando ikurea na igetu kuromba kwa unyenyekevu tutekuwerurwa muno wiki anto ndene court lakini nareo nonto procedure no mwanka nonto anto bondi boyolerire form ya loan igetu kuromba bachokia mbecha yu nikenda anto bainge bomba kugunika ni mbecha ira bungi bakaromba minister ori mithikari nturi ati mbeca ira ingi thirikari ikubangi kwa jana kiri arimi isijiro sako neje nionto ni sako njega ni bagwatirite aitu kuromba Minister of Agriculture na Kenya Ministry of Cooperatives nonto nenda ni mwanya itu kuromba nonto bomba kwetha bena mbecha inge okulokera CS wetu mupendwa honorable mithikari nturi kinyomba kwetha kwitu becha tungene kuntu kumwe na kura kungi ira chiombo tethia anto bamira itu kuromba kunyenyekevu Kenya mbecha ukenda stiro chikomba kuyandene mwenge mira nonto rende mwenge mira mbecha ichi atumikira nyingi muno kubwethi ofisi yonto yebo kuona iteibia orerwe computer ichiekerwe na manto mengi twandika staff na igeto kuromba nende anto interview bia ya kura na sako inge cheta kwanjirerwa mbecha itumika inge zaidi kuromba mbecha chiendelea stiro kuira ke mwenge mira. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o maua, kaunti ya Meru.